Mama wakwaba aha GCN page so meeting the Addo searching. And then the day the kanya would they share me a message now was subscribe to my channel. We are now don't sa emia bell on so ube a notification. And the sun news said the betun be open your VT and I say open your share GCN page ha. Sabato blogger Facebook na at times no okasa ede ema NPP ama yoko no na Sabato na okase ni sema okay na de say Oye Ghana ni ba na His Excellency Nana Akufo Addo papa ya wabeye ede ama ye nyina ye hu achi na se ye bunia ya na kire se Ghana fo bi nso ye ni enkai na titiri pa ode ekọ ahemfofo so a o kire se ohim bia a obetena wukro so akasa na Nana ba onye bibia ma ono sebio oye bunia ye because His Excellency Nana Akufo Addo ebaye wabeye bi ede ama Ghana fo papa enye semketo akra na okeka eniama His Excellency Nana Akufo Addo bai wabeye ede ama Ghana fo a o kire se Ghana fo ye bonaba so na ne nsenkemu e na o kire se obia ebedia dance se Obuasi eho e na Ghana ye to go the pa wode wani echiremu ewo Ashanti region a Obuasi Ghana ekura ye ka maybe omu to gold ewo ho no ma ye ntimi bi Obuasi emfim nenso Obuasi kwan ye kwan na enye kura ewo the whole Ghana akwan bebre enye but sa akwan na enye no eye futuma akwan ti nsu tonko a na potholes akese eba so ntimi emfa so but Obuasi de ase no mu aguda etutu ofa so a obesum nenso ne kohwe Obuasi na Addo egu kro ni mu nyina enti wo ye Ghana ni anasa wo ye ohe na still wotena wo krom anasa wo kasa na Addo be ye president onye hwea na wonim nya wo kaka yenti ensem Sabato ede etudwa portuisi enuru 80 million kra enso emre bi atwam no John Mahama e ka so okwakoye den Kumasi International Airport sata we ma de okoye ho okoye no kokosisa bob miensa ino painti dan no ino otro Kumasi International Airport the same old building no enso be ka say and where do the voter rage for and where do the voter rage for because o timi what are you na Mama and of what you na NDC Muncha airport Akufo Addo ye John Mama koye terminal and I want fast want me anya musa ade na John Mama NDC for ye bibia ye ntenwie because say yekoye ni awia ganiska yekosan ni awia ganiska that is NDC job yankosan to ebi afra konwa so a yakase ne ye nanso anye ni awia ganiska eti Ghana for da ben ya mu babie international airport we a ewo Accra ya terminal 3 million na agitum say Akufo Addo na be ye enso awie ye no na the credit ma John Mama ya the credit ma NDC can't you ashamed of yourself NDC foi terminal 3 no mu we fi say Akufo Addo na ye na terminal 3 was done by Akufo Addo everything was done by Akufo Addo but Akufo Addo no say obetimi asaye foforo wasa koye voter rating wachire voter for say wonu de muntu obama no kura na enya abato Ghana voter ye Ghana enami no ka say Akufo Addo central region takura de Akufo Addo develop central region yes o yema obia wone man so na region so woye Ghana force da bi media me NDC party na mfiri munya Agymie no na wiase kwa nanim nyansa ene nimdie kwa nanim mumfa bi nyansa ne nimdie kwa nanim ye chegoma Ghana for empa de pa Ghana for chira de pa Ghana for chiri for wasam ko Akufo Addo dwuma wo ye amuti papa yatem enti anyam ya yetimi nya second capital city yetimi nya the international airport enye Ghana enye fe ebeba ni next year ye say ye temele de ene overhead ya kase Akufo Addo ye eye Accra oye Kumasi oye Central Region oye temele foi da bene munya e kwan papa te say Akufo Addo ban da bene ban bi be kwan papa mamu he Ghana for momia kan kre metie mesim ya Ghana ni ekwan amanfo fa so good na Addo anim ase edi na Addo atam asefem papa isu na edadwere Ghana ho Ghana obi bo anu no mo so mama ho ahi kere Japan mu chine no kere Japan yo mama
Akufo mu chire no MPP ya mama mu chire MPP enso we dey MPP na develop Ghana MPP na dey Ghana ekonomi enti Ghana for edi chese eno kura mu pay ye pen kura ya safo pen kura ye pen fo pen kura wo panyini bia wo tie me wo free ba Ghana na te say na Ghana wa Japade Akufo Addo yi na Asante region ye wa Japade Akufo Addo yi Volta region ye wa Japade Akufo Addo yi enti die na Ghana for mu pen kura what you are offering, Nana? Who free body here? And Madu was sent one word of the say, will vote a region. And Madu was sent one word of the say, oh, Asante region. Now, Kumasi for the Asante for, we are in an out to a better Kufoda, now, which in here. We are Santini here. Who free Asante region. Now, try dear Kufoda. Now, try the men got to about Kufoda. We are in a beer white moha. I tell you this, me, Penny, but a Kufoda letting me by your Obuasi gold master quang. You too good, Asante region. You too good. Obuasi Kevin Taylor free no. Akufo na abagu omu kwan. Ama na Obuasi secondary school. You go secondary school ni na mu akwaya wo bia. Eyi akwaya tum. Sisuku da papa sama wo mu. Ewurade Ghana for me de mani abre no. Enne me hwede ekoso na ese me bieja. Enne nya agudi o mo ma me tena sie. Na me pekasa pa me ma no odin. Ghana for your man bofo Ghana for nyina ba papa hu Ghana for nyini ni papa hu Ghana for be wo wie na yiwaye sa Agyimie no na mpese free Ghana for bi mu sa yade no na mpese free Ghana for bi mu because Akufo na me kan wasabu ade a waya ma me Asante ni akra metie yi we me wu bi Asante regido we do Kumasi airport wa Preland de kra abofro Preland a me trepre mu kosi Kumasi na land a abofro what you say, what we and so now, Namiatom, Muja airport for Akufo Addo Ayama Kumaseman. Asante region for Akufo Addo Nyashe Kwa Mumia Money Dipa. Mumia wa dance, Ubeti and this Fuano. And no many more than Sikani near the airport, Yetani, yet he says Ghana Yakachi, a real secret Kumasi Yakachi, Asante region Yakachi, yet you go to a few timber, Yankobe Biada. Ya wusi say bia ene yedi otumfo atem wotumfo hwade abankrom afe ene wotumfo ntu kwa machine kran o wotumfo betime asi na asase so wotumfo besi na asase so asantefo amonwena ho wo ya asanteni wo ya nofuni wo ya buruni wo besi asante asase so no akọ ene ye brofo ye nuanom ye maame no afiri bro ene ye tu kwan a ye machine kran biem ye besi ye kwa so besi nkran na be faka aba na be wodie wusi Kumasi a waduru krom wadu fie because Asante ene bro ye yakanfo Asante ne bro yakanfo eti wodie wo free central region kra na unkosi nkran straight to Kumasi ye international port ni bi sa so na ye bompa se enke benya bawomia no so besi bi wotemere eti wuso kwato abetia bawomia dia ene wudiri so no pampa so kwatuma jondomani mama na so ba ye no wo hu tamalefo so ba bibi wo ho a ni fie wonu na busuafie kwa wotimi ampenti jondomani mama busuafie wotimi ampenti no abesi potoma temere ena me kwati social media so Ibrahim mama is establishing a 40 and as a sister classroom bedroom eti jondomani timi anya Ibrahim mama na ye what a disgrace. John Domani mama as a president went to me and see boarding house and as a dormitory. Matamale secondary school. Then the sika watching now. John mama to me and see Ibrahim mama and I was tossment into what to me see there. What are you talking? Mukase mu bi Agymiefuo how. Smart one here for my bed Agymiefuo. Me tonya me catch here for my and more being deceived catch and be Ghana then. Ghana na wotin yemu bi ne dasere ne so yemu bi ne dasere ne so enso ya ni obi atem yemu bi no ne e ko hospital ewurade nya hospital na motiti nkomya papa so no I tell you this enso na this na di Ghana so mani bra bre ne no dodge fa chame chale wo de to so bi eja akara na wi amabam metia obi be se assembly de dosu